Добре дојдовте на годинешното 8 поред издание на Интернационалниот фестивал за европска литература Букстар 2022 година. Заедно со издавачката куќа Антолог имаме чест да ве поздравиме на уште едно ново фестивалско издание, што ова 2022 година се одвива од 3 до 5 октомври во Скопје и ова е првиот настан со кој неформално се отвора фестивалот. Слоганот на Букстар е "Храбри нови зборови" и во Скопје го донесува гласот на 13 врвни писателски имиња од 10 европски држави. Фестивалот е поддржан од Министерството за култура, градот Скопје, книжевната мрежа Традуки, Европската унија, а настаните ќе се одвиваат во Младинскиот културен центар, каде што се емитува и овој разговор во култната кинокултура. Книгата за која денес ќе разговараме, "Потекло", за која е објавена во склоп на проектот Europe is Brave New Worlds, финансиран од од Креативна Европа, програмата за поддршка на креативни преводи и вклучува превод и објавување на уште 9 други книги од различни јазици. Накратко уште малку за проектот. Europe is Brave New Worlds. Во текот на пандемијата со COVID, границата меѓу фикцијата и реалноста во нашите животи стана многу блиска. Инспирирани од големите зборови, втиснати низ минатото и тековните настани, ги одбираме најважните дела, новиот бран на идни класици, за да ги направиме достапни за читателите преку овој проект. Ни требаат храбри нови гласови, за да ја најдеме светлината на крајот на секој ден, во и надвор од литературата. Ни треба прекрасна нова магија на зборовите, за да го преобликуваме постоечкиот свет, што е потреба на мигот. Иако оваа година, поради лични причини, не можевме да го доведеме во живо, сепак ја имаме таа чест и задоволство да го представиме за прв пат пред македонската публика и да разговараме со добитникот на Германската книжевна награда за 2019 година, наградата на сајмот за книги во Лајпциг во 2014 година, германско-југословенскиот писател кој се повеќе станува познато име низ светските современи книжевни сцени. Добре дојде во Скопје Саша Станишич. Здраво. Хало. За оние што не го познаваат Саша е роден во Вишеград на 7 март 78 година. Од познати причини во вирот на војната во 92 година заедно со семејството пребегнуваат во Германија, студирал славистички студии во Хајделберг, со првата книга "Како војникот го поправа грамофонот", дебитира во 2006 година, за неа ја добива бројни награди, преведена е на 30 на јазици. Неговата наредна книга "Herkunft" или "Потекло" ја добива една од најзначајните книжевни награди во Германија, што од него прави книжевна звезда. Ова е книгата. Романот за кој што денес ќе зборуваме, или "Потекло", во Македонија излезе во 2021 година под логото на издавачката куќа Антолог во мој превод и веќе една година е достапна за македонската читателска јавност. Во овој момент, за да ја доближеме книгата и писателската и животна приказна на Станишич и "Потекло", се одлучивме разговорот да го води токму еден македонски негов имењак, значи, како што ние сега го викаме македонскиот Саша Станишич. Му посакувам добре дојде на другиот Саша. Саша е наш сценарист, режисер и писател. И во овој момент би сакала да го поканам, еве, да го отпочне разговорот. Саша, чула сам да постоја неке занимљиве ствари кои се теби десиле, а се увези нашeg гостја Саша. Можеш ли мало о томе? Да, па вако прво кад су пришли ме Антолог да ме покане за овај интервју, прво ми е било онако част, а друго можда то Саша не зна, али мени постојано мешају да сте ви. То ми се постојано дешава, чак сам пред неколико година хтео и да вам пишем, јер су стварно то ситуација која су неке мале причи.
Posebno šta je to isto vezi porekla, jer ja sam Saša Stanišić, rođen januaru 79. Znači stariji su od mene samo 6-7 mjeseci. I htio sam da započnemo pitanja, jer mislim da je i roman ta tema porekla, da je kako šta je poreklo slučajno, tako je ime i prezime slučajan izbor. Znači, još kad sam otvorio prvi socijalni medijum, te daleke 2009. 10. mislim Facebook, moje prvo tagiranje u životu na fotografijama je bilo kad su oni mislili da sam ti. Odnosno, to ti mogu samo objasniti, jer još pamtim tu sliku. Znači, to je bila neka slika, ekskurzija, mislim da je bila negde krajem 80-ih. Ne pamtim da li je bilo Dubrovnik ili neke bosanske planine, samo znam da je to bila ona, znaš kako one izbleđene slike od 80-ih i neki jedan crni dečko sa crnom kosom koji nisam ja. I svi vaši prijatelji, školski drugovi, su meni počeli da dodaju na Facebooku i da pišu kao misleći da sam ti. Mislim da je tada bio aktualan ovaj roman kad je pukovnik popravljao gramofone. I svi su bili kao oduševljeni romanom i htjeli su kao da pitaju više o mom, odnosno od vašem životu. Mislim, to je i posle toga se postojano dešava, čak sada i na Instagramu, kad imaš neku promociju knjige, negde kad se desi, mene slučajno tagiraju na fotografijama. Mislim, čak sam i dobio na mailu poziv za writers residence u Kolumbiji. Trebao se otići. Ja sam to odbio jer nisam ja. Ali posle sam pročitao da ste u stvari vi bili isto u Kolumbiji. Znači to nije bilo nešto, neka lažni mail, nego oni su stvarno mene promešali. Čak sam imao pismo, ne pismo, nego u chatu neki iz Afrike i Senegala je bio oduševljen vašem romanu i slično. I sada ne dužim mnogo, mogu reći samo posljednju priču koju je moja majka rekla kad sam rekao da ću praviti intervju sa Sašem Stanišićem, odnosno ne sa mnom, nego sa vama, da se negde sredinom 90-ih, kad je bio ovaj vihor rata u Bosni, na našem telefonu, tad nismo imali mobilni telefon, javio se neki Živko Stanišić iz Bosne, koji je mislio da smo mi njemu rođaci. I bio je ubeđen, a mi nismo, naša familija, ako smo išli poreklu, sa Kosova, mi smo sa Kosova, iako poreklo opet iz Crne Gore, mislim, nije toliko bitno, ali možda smo neki rođaci pre 3 veka, ako se to nešto računa. Tako da, u tom smislu, opet ću dati neki zaključak, kako šta je jedna od vaših bitnih zaključaka u romanu je da je poreklo, da mi ne biramo naše poreklo, u tom slučaju ne biramo ni naše ime i prezime koje je onako indirektno povezano sa poreklom. I što se tiče toga, mislim da ima stvarno smisla i poentu šta radimo intervju mi zajedno. Jer ja sam po vokaciji filmski reditelj i pisac, ali prva vokacija mi je film, a posle i pisanje, jer i to imam neki zbirku kratkih priča. Mislim, ne toliko ambiciozno. Znači, u tom smislu, moje prvo pitanje bi bilo povezano sa ovim i anegdotama. Znači, poreklo, mislim, vaš roman, je po tome što sam to zaključio i pročitao, je neka vrsta inventara koje čine vaš identitet. Neki popis tih stvari, koje vas čine kako osobu. Ja bih samo hteo da pitam ko je Saša Stanišić, gde mu je mesto, gde pripada njegovo delo i da li je to uopšte važno? Da odgovorim prvo to zadnje pitanje. Važno, nažalost, uvijek jest. I baš ta tvoja priča, taj red anegdota o našoj povezanosti koja nastaje iz našeg sada nikada ne pronađenog susreta. Mi se sada prvi put vidimo. To je mene puno idealan motiv i idealan odgovor u stvari za pitanje važnosti identiteta i porijekla. Jer iako ne bi trebalo biti važno, postaje ljudima važno, drugima postaje važno, politički, naravno, u nacionalnom smjeru jako bitno i u trenutnim debatama, ali evo je ovako u ovim
sasvim privatnim momentima da te neko smatra biti nekim drugim, da te posmatra možda onda jedan trenutak kroz druge oči, da misli da si ti neko ko nisi. To je meni puno smiješno, jer pokazuje i apsurditet tih povezanosti na neke parametre našeg bića, u ovom slučaju ime, koje naravno jeste bitno. Mi hoćemo da budemo oni koji jesmo, mi hoćemo da budemo baš taj Saša Stanišić koji jesmo, ili taj koji ti jesi. Znači, i naravno uvijek se dešava baš u Njemačkoj da to ime postaje i dio povezanosti sa jednim krajem. Naprimjer, kod mene, bilo koliko dugo ja ostanem u Njemačkoj, ja ću imati slova u mom imenu koja u Njemačkoj ne postoje. I uvijek će me vezati za ta slova i uvijek će biti pitanje, a odakle si ti stvarno? Kako si ti došao ovamo? Znači, bez obzira koliko se mi branimo protiv nekih vanjskih pokušaja da nas označe i ograniče, mi ih nosimo s nama. I ta anegdota, ja sam malo prije pričao isto da je ovdje u Njemačkoj postoji još jedan Saša Stanišić koji se sa mnom također tako miješa, ja sa njim. Tako da su to momenti pripadanja za koji mi u stvari ne pridonosimo ništa. Mi nosimo s nama i nisu ni talent, nisu ni neka, što ja znam, neka mogućnost nešto napraviti, nisu ništa što mi dajemo u život, nego je nešto što mi nosimo s nama. A gdje mi pripadamo, mislim, taj odgovor, šta ja znam, ja sam pokušao ovu knjigu da napišem porijeklo, odgovarajući i tražeći pitanja baš o tome, gdje sam ja u stvari, ko sam ja u stvari više, nego gdje sam ja, nego ko sam ja, šta mene čini ovim čovjekom, ocem, piscem, rođen u Bosni, koji dijelovi moje biografije, mog identiteta, mog imena, mog puta u baš ovaj trenutak pisanja, šta mene čini tim čovjekom? Znači, šta se meni desilo da me napravi onim koji jesam? Ja sam onda pokušavao dosta iskreno da promotrim epizode mog života koje sam onda kao odluke, da li je to važno ili nije, ubacivao u ovaj projekt. Znači, šta u Višegradu, u mom djetinjstvu je ostalo u mom sjećanju, šta je mene kao dijete, kao dječaka formiralo, šta me je pravilo da posmatram svijet kroz neku moju tipičnu perspektivu i da li je to nešto priča više nego samo o meni. Znači, uvijek je bilo pitanje jesam li to ja, da li je to važno i da li bi to moglo biti nekom drugom važno. Da li to nešto priča o Jugoslaviji, o ratu, o bijegu, o identitetu. Znači, uvijek je bila ta dvojnost nekako traženja sebe i traženja neke univerzalnije mogućnosti ispričati jednu priču. I ja sam u stvari na kraju morao sam sebe priznati, iako sam to već i znao možda, da je odgovor nemoguć dati u jednostavnoj rečenici, mislim, to je banalna je sad isporuka, nego je baš, mi smo taj mozaik, ti ćeš biti tvoj mozaik u kom je sad i mali kamenčić moj život nekako ušao i ti si u ovom trenutku kada mi pravimo ovaj intervju ušao u moj život kao mali kamenčić, a sve ostale stvari su jako individualne i za neke su povezane sa puno privilegija, sa puno prednosti, živeći u dijelu, na primjer, države u kojoj si većina, a ne manjina, koji nisi Außenseiter, ima ta lijepa riječ na njemačkom, nisi van društva, nego si dio društva, a za druge će biti taj mozaik pun teških priča, pun priča o prekarnom životu, o manjku financijskih vrijednosti, o socijalnom pritisku i tako dalje. Tako da ti mozaici su meni puno interesantni kada se pravi. Ja sam sa mojim pokušao da napravim i mozaik nekako te naše priče, bijega i rata i dolaska u Njemačkom. Tako da je odgovor jako dificilan, ali ja mislim da jedini koji mogu dati je baš taj počevši u djetinjstvu i završiti u momentu čak naše priče sada. Hvala. Mogu sad isto sljedeće pitanje u stvari povezano i sa prvim pitanjem. Znači, to što je meni bilo jedna interesna rečenica, misao koju ste imali u poreklu u vašem romanu, jer kažete da tuđo ne preti. Da. Znači, da tuđo. Da li možda sa ovim romanom vi
konačno nalazite utočišće u to traženje sebe u njemačkom jeziku. I da li je možda ovaj roman vaše konačno prihvatanje tuđeg, pod navodnicima tuđeg njemačkog jezika, kako maternjeg? Odnosno, da li je poreklo napuštanje tog imigrantskog jezika, odnosno tog tereta vašeg imigrantskog iskustva? Da ja mogu pisati tu knjigu na njemačkom i da za tu knjigu imam izdavača ovdje, da ta knjiga postaje dio njemačkog kanona prvobitno, pa onda prelazi u druge jezike i druge. To je u stvari jedan nevjerovatan privileg i dosta je, recimo, da ja tu priču mogu pričati i da ima ljudi koji nju slušaju, to nije nešto, kako da kažem, normalno. Jer toliko tih priča, nezavisno od jezika na kom su ispričane, ne budu ispričane. Toliko izbjeglica koji su došli sa mnom u 90-im u Njemačkoj nisu imali tu sreću i taj privilegij ostati ovdje, naučiti jezik. Imali su možda i traumatiziranu, puno više nego ja, prošlost u ratu. Znači, to što ja uopšte mogu pričati tu priču i što uopšte imaju ljudi koji nju slušaju, to je nešto sasvim, ja moram sam sebi tu uvijek da kažem, to nije normalitet, to je nešto čemu sam ja jako zahvalan, da ja to smijem, mogu i da mi neko daje tu priliku da to radim. E sad, jezik, možda to zvuči sad nekako banalno, ali moj njemački je prestigao moj naš. Znači, ja bih rado tu priču ispričao na našim, ali ja imam već u međuvremenu toliko trust, eto, ta mi riječ fali, sad toliko poverenja u prevodioci i prevoditeljke, da je meni jasnije i draže ispričati prvo na njemačkom, jer je taj jezik jednostavno pristupačniji nego naš, znajući da taj privileg postoji, da sam popularan, da će tu knjigu na druge jezike prevesti. Znači, ja jednostavno uzimam jezik koji mi je bliži da bih pričao u stvari naše priče. I onda u saradnji sa prevodiocima, sad upravo bosanski prijevod, ja tu imam čak i priliku da sa ovom mojom ruševinom od jezika malo i popravim taj prijevod i da ubacim neke nove pričice i nove detalje. Znači, da, odgovor jeste, ja sam u njemačkom nekako ono što kažu kod kuće, iako je to skroz banalno, kad imaš druge probleme, svejedno ti je koji ti jezik koji pričaš, ali mislim da je ova priča od svih mojih romana najnašija, znači najviše ima detalja i priča što se stvarno, što Njemcu u stvari malo manje interesuju nego nas, ali mi je jednostavno bilo draže to i lakše ispričati na njemačkom nego na našem. Ali ja nisam sa knjigom nekako ušao tek i primirio se sa njemačkim jezikom ili je to nekako pokrilo naš jezik. U meni su uvijek oba dva jezika, moj sin, sa njim pričam naš jezik. Znači, to je jednostavno praktična mogućnost bolje ispričati tu priču. Ni više, ni manje od toga. Tako, ja se sad ovdje mogu uključiti, probat ću na srpski, evo, vide, poveli ste me ovako. Iako ja sam to sve formulirala tako strogo na njemački, ali ovako. Meni me interesuje koliko je ova priča, koliko porijeklo, Herkunft, priča one Njemce, oni koji nemaju jugoslovenskog porijekla, jugoslovenski Hintergrund, zato što mi smo svi, mi troje ovdje, mi smo svi djeca Jugoslavije i one momente, baka Kristina, mi svi imamo jednu baku, Posko, Koskoruša, sve to što je u momenata bivše Jugoslavije, sve to je nam blizu, mi sve to doživimo. Porijeklo je, mogu reći, dio moje djetinjstva, dio Sašine djetinjstva, ali kako to prihvate oni koje, mislim, u Njemačku ili evo, ti živiš sad više u Njemačku. Kako je recepcije sve ove romane, kako to prihvate Njemci koji nemaju jugoslovenski Hintergrund? Da li više ovaj roman priča njima nego nama?
Zato što u redu, mi smo to prevodili, isto tako želim, ako eventualno imaš te detalje, kako je porijeklo prihvaten u bivše Jugoslovenske republike, mislim na Bosne, Hercegovine i Srbije, onako evo mi ćemo to reći kako je kod nama, ali imam taj utisak da ova priča je bliža nama. Kako ona priča? Jel ste želili govoriti njemački narod, evropski narod ili više nama? To je jako zanimljivo pitanje, jer u procesu stvaranja tih priča i u procesu istraživanja moje prošlosti moje bake, koja isto, na primjer, ima veliku ulogu u tom životu, ona je dementna, ja pokušavam napraviti nekako arhiv njenih memorija. Ja sam se stalno pitao koliko je to kome interesantno, osim meni naravno, jer kao što sam rekao malo prije, ja sam uvijek prvo sam sebe ispitavao, je li to tebi važno? To. Ali mislim da ovo pitanje dobro povezuje na ono prvo Sašino pitanje, da ako je odgovor bio da u toj priči postoji nešto malo univerzalnije, onda bi ja to preuzeo u roman, a ako ne, onda bi to ostavio u svom privatnom arhivu. Znači, kao neka vrsta dnevnika koji se dešava posle puno godina. Ja bih te priče skupljao, ali one su jednostavno bile previše privatne ili previše nekako, nikome nisu ništa drugo pričali osim meni samom, tako da bih ja njih ostavio na stranu. I ja mislim da je to jedini način pisati ovako privatnu knjigu, da ne bude previše privatna, da bude autentična i da ne bude u stvari ni za koga posebno, ni za naciju, ni za zemlju, ni za jezik, nego da nekako mi svi nađemo nešto malo iz nje za sebe. Ja mogu dati puno primjera sa mojih književnih večeri, kada ovdje u Njemačkoj, kada posle čitanja dolaze mladi i stariji ljudi, neki su iz Poljske došli prije 40-50 godina i govore meni, znate šta, ja nisam nikad bio ni u Jugoslaviji, ni u Sarajevu, ni u Višegradu, ali vaša priča me je puno dodirnula, jer ja i moja baka smo 45. došli iz Poljske u Njemačku. Znači, šta se dešava u literaturi koju ja isto volim čitati, koju je meni puno drago kad tako nešto čujem, otvorimo vrata u iskustva drugih života, drugih porijekla, drugih identiteta i neko nađe tu nešto za sebe. Sad, meni je potpuno nevažno da li je taj neko Nijemac ili Poljak ili Makedonac, ako se nađe nešto za sebe i ako to kako ja pričam o identitetu i o porijeklu počinje sam tebi kao čitaocu pitati pitanje, super, mi smo zajedno, znači ti kao čitalica, ja kao pisac ispričali zajedničku priču. I meni se toliko puta dešava posle tih čitanja, neko postavi mi ruku na rame i kaže, sad ću ja vama da kažem kako to kod mene je bilo. Jeste naporno i dugo se ostane, ali meni je to nekako puno drago. Znači, mislim da univerzalna uloga literature je da nas tako dodirne. Ja kao čitalac želim tu. Ja kad čitam knjige ne želim da me ostavi da budem izvan. Naravno, ako se neko igra sa jezikom i ako su neki eksperimente tu, ja to intelektualno volim. Ali nema meni ništa ljepše nego kad neko nešto pogodi pričajući o sasvim drugim dijelovima svijeta, a ja mislim, pa on govori o meni u stvari. Tako da mi je to puno važno. Ali ima još jedna stvar, ja naravno znam da neke stvari ja moram Njemcima objasniti. Znači, i to je pitanje Sašino od malo prije, da sam ja to originalno pisao na srpsko-hrvatskom, bosanskom, ja ne bih toliko morao objašnjavati. Znači, ja mnoge stvari mogao samo reći i svi bi znali, to je to. Ali ja sa Nijemcima moram da objasnim kako je Jugoslavija propala, zašto je to bilo. Znači, moram malo više da se zaletim, da objasnim, da definišem. Da. Ja sam prevođenja to primetila, mi svi kad prevodimo, sve smo to primetili. Pa evo, ovo je naš izraz kako mi kažemo na groblju, a ovo je Saša sad formulišao za Njemca tu. Uvijek ima još neki zarez, to znači. To su to, da. Dobro si to sve objasnilo kad se priča o jugoslovenske himne, onda narodne pjesme i sve to, da. To je puno bliže ovaj narod ovdje, tako da to mi, kako da kažem, bilo je neka vrsta olakšanja, ja sam ne morala to puno objašnjavati kako što je bilo kod tvoje knjige. I evo, u vezi ove poklapanje u knjige, ja kad sam
ne samo ovaj dio što se priča u bivšoj Jugoslaviji, sve to pionire i sve to smo mi nekako doživjeli, nekada je u naše sjećanje, ali evo recimo ja sam lično isto doživjela puno poklapanja u tvojoj romani. Ja sam kao student bila exchange student u Heidelbergu, ja sam provela jedan semestar u Heidelbergu i sve znam kako to izgleda. Kako je da si stranski student tamo i koliko je to teško da pronađeš mjesto, da pronađeš stan ili studentski dom ili kako to sve to ide. I kad sam to čitala, toliko mi je bilo to bliže. Pa da, tako je, znam. Bila sam na tom mjestu i stvarno je bilo tako. Pa nije bilo tad internet, mislim, bilo je internet, nije bilo mobilnih telefona, pa moraš se javiti, pa pričaš njemački, ama svi znaju da ti nisi Njemac, da si stranac, pa odakle si, pa iz Makedonije, pa gdje je to, Jugoslavija, dobro onda, pa postoje ljudi koji neće ti izdati stan jer nisi Njemac i sve sam to doživjela. I baš to, to je to. Jer kad na primjer ima isto tako jedno poglavlje u knjigi u kojoj se radi o tome kako sam ja u prvim mjesecima, godinama u Njemačkoj učio njemački jezik. Sad, to je naravno za nekoga ko u toj situaciji nije bio zanimljivo, recimo, ali ne za nekoga, za njih puno koji dolaze u Njemačku, bilo odakle su, znajući sistem ovdje i kako je teško uopšte ući u te razrede, kako postoji diskriminacija na početku i sve to, oni će to čitati drugim očima. Znači, isto kao što se ti, znajući Heidelberg, znajući situaciju tamo, ta poglavlja čitala sa svojim iskustvima, neko drugi recimo iz Skoplja koji možda nije bio nikada u toj situaciji, će to pročitati, to je nekako zanimljivo, ajmo dalje. Kako smo radimo i sve druge knjige. I mi smo govorili o tom mozaiku malo prije, baš to je to. Neka od tih malih kamenčića će biti tebi važnija, nekom drugom, a meni su one sve važne. Znači, ja uvijek ostajem nekako u centru tih svih priča. I ja se stvarno nadam, jer tvoje pitanje malo prije bilo kako je to na našim prostorima, da će te neke dijelove knjige koji su povezani sa Njemačkom više, a koji su možda banalno nezanimljivi, ipak biti interesantni i za ljude u Makedoniji i za ljude u Bosni, iako ne pričaju o njima. Jer ja se nadam da literatura ne mora biti samo direktna linija u život nečiji, nego da bude jednostavno zanimljivo pričanje, jer kaže se, možeš se pitati koju god hoćeš pričati, ovo neki zanimljiva. Pa jeste, sada je vrlo popularno, svi hoće u Njemačku, svi hoće raditi tamo, u ovim prostorima svi nekako odlaze iz Balkana. Da. Ja bih htio ovo mi je bilo spremljeno pitanje, mislim da ste delumno odgovorili u ovom diskusijom, ali mislim da može malce da se više razjasni. Znači, to što isto kažete u romanu da je pisanje i opšte stvaranje o poreklu kič, ali vaš roman je bilo tako naslovljen, poreklo, i bavi se vašim poreklom. Znači, moje pitanje bi bilo šta je za vas kič, odnosno kako da pišemo i stvaramo o poreklu, a da to nije kič. Ja mislim da ste više malo načnuli tu temu i odgovorili, ali ako možete isto malo više o tome. Pa, po meni, mnogi, trenutno u literaturi imamo, recimo, zadnjih 10 godina mnogo autobiografskih istraživanja samog sebe, non-fiction koja dodiruje nekako živote, preko 5-6 knjiga se onda u Norveškoj piše o dosta banalnim stvarima intenzivno i to reći ja u knjizi toj je uvijek za čitaoce povezano sa stvarnim ja pisca. Ono što recimo meni je to bilo potpuno zabranjeno dok sam studirao da povežem ja pisca sa ja u pripovedaču. Ali sad je to postalo moda i ne samo moda, nego se te knjige puno dobro prodaju. Baš ljudi traže tu identifikaciju sa autorom, traže da ne moraju da prevode u glavi autofikciju na fikciju, nego da žele jednostavno taj dosta pravi put u život nekoga, kogod da je taj život. Što interesantnije, to bolje. Sad,
To je za mene zbog toga kič, jer kao kič u našem životu, što nas ponekad, recimo u slikama, u umjetnosti, u namještaju dodiruje, ima dopadljivost u sebi, ima jednu dosta jednostavnu želju da se svidiš nekome. Da li je to riječ u bojama, u formama, u blistavosti. Kad ovdje razmišljamo o kiču namještaju, imamo te neke crvenkaste, ružičaste boje i to je ono, želi da se svidiš. To je za mene kič. Želi da svojim izrazom, svojim oblikom, svojim umjetnosti da nekome kažeš vidi kako sam lijep, vidi kako sam zanimljiv, vidi kako sam dobar. Sad, kad pišeš o porijeklu, onda je jako lako, ako pišeš sad konkretno o jugoslovenskim porijeklima, o bijegu, o ratu, jako je lako da se dopadneš jer si prvobitno žrtva. Sa žrtvama svako ima prvu simpatiju. Nekako, mali dječak pobjegao iz rata. To jeste tragično, ali napisati knjigu o tome i to prvobitno staviti u tvoj pogled je jako lak prinos da se svidiš kao karakter, kao ja. I onda je identifikacija laka. Mi smo baš pričali o tome ko odakle dolazi da traži nešto svoje u toj knjigi. Sad, porijeklo se u politici počelo da pravi granice. Ovdje u Njemačkoj mi imamo u parlamentu političare koji su ne samo na desnici, oni su protofašisti. To je nevjerovatno što se ovdje dešava. Oni upotrebljavaju porijeklo na toj banalnoj razini kao mi protiv njih. I takvu knjigu bi bilo lako napisati da sam ja, na primjer, moj čitav život u Njemačkoj ispričao kao tu borbu nekih nas, nekog mene, sa svim tim kulturnim, estetskim, identifikacionim momentima u Njemačkoj. I to bi isto bilo kič po meni, jer to bi bilo nešto, to je taj dio porijekla koji je jako lako definisati. On Balkanac, on što voli luk, i šta ja znam kakvi ti klišeji o nama imaju. Ja sam to sve mogao da izaberem taj dio mog života i da popričam i tu priču. I to bi bio isto kič. Znači, ja sam jednostavno pokušavao da izbjegnem momente ili da ih ofanzivno ubacim unutra, te momente koji sam ja smatrao da su kičasti, da neko mene treba da voli, da ima simpatiju sa mojim životom, da ima simpatiju sa životom izbjeglice, bilo ko da je ta izbjeglica, ili simpatiju sa mojom dementnom bakom. I to je isto puno lako, jer mislim, svi imamo nekoga u našoj familiji koji je na putu u starost, u tu nekakvu fizičku i mentalnu zaboravnost ili krhkost. I to je puno lako takvu osobu napraviti sa kojom si jednostavno voliš jer hoćeš da bude dobro. I to je za mene kič. Treba biti realan da je demencija, da nije ugodna nikome, niti osobi samoj po sebi naravno, niti rođacima, na primjer, da ja opisujem kakav je njen kraj života bio, koji nije bio niti lak, niti lijep. Ja sam to mogao drugačije opisati, svi rekao, joj, mala, jadna baka, vidi kako, i to bi bio po meni kič. Toga imamo previše u literaturi, to ne želim da ponavljam. Ali znam, i jako mi je jasno da se ne može sve izbjeći, ne smije se sve izbjeći, baš pro forma, jer ponekad, šta ja znam, kad sam opisivao, na primjer, moje prve dane u Njemačkoj, meni je bilo jasno da upotrebljavam stereotipe koji se prema nama izbjeglicama upotrebljavaju, da smo mi tada kao djeca, ja sam morao njih da reproduciram jer sam znao da je tu u stvari pogled njemački na nas. Da sam njih ostavio vani, ne bi bila autentična knjiga, onda bi ja nešto izbjegao što je bio dio mog života, kako su mene Nijemci posmatrali. Ili da sam izbjegao, šta ja znam, jer ja sam od početka mog života u Njemačkoj pokušao nekako da
da učim, da pobjegnem iz tih strahova. I to je netipično bilo za možda moju generaciju tada u tom trenutku, ali ja sam morao to da objasnim, da pokažem, jer ja sam bio jednostavno malo drugačiji. Ja sam uvijek imao neku knjigu u džepu ili tako nešto, ali to je isto malo kič, jer ono pokazuješ kao da ako ti se dovoljno trudiš, onda ćeš uspjeti i u Njemačkoj. I to mi je nekako glupa ali sam morao to da objasnim, jer je tako stvarno bilo za mene. Ja sam stvarno pokušavao da učim, da se borim, ja sam znao da je to meni puno lakše, jer sam imao roditelje kod kuće koji su mi pomagali i tako dalje. Tako da kič ne možeš uvijek izbjeći. Ponekad ga moraš upotrijebiti, znajući da će neko vidjeti ok, sad neka generalna poruka postaje. Tak. Meni je ovo isto pitanje sam postavio, jer ja kao filmski reditelj isto, znači kad želimo da ispričamo priče sa Balkana, i najčešće čak i podsvesno, mislim mi kao reditelji, uvek želimo da se dopadnemo, na primjer, nekim filmskim festivalima, određenim kritičarima koji imaju neki stereotip o nama. I puno je teško da balansiramo između te priče što mi želimo da ispričamo i priče koje će se dopasti nekom drugom. Tako da, hteo bih na ovo da se nadovežem jednim filmskim autorom, mislim da si sigurno čuo o Werneru Herzogu, koji je isto sa ovih prostora, pravo preziva mu je Stipetić. U dosta je tvoja strategija u romanu, gde baš te autobiografske situacije, stvarne događaje popunjavate fikcijom, odnosno određenim izmislicama, kako što ste, da vas citiram. Znači, strategija Werner Herzoga u njegovim dokumentarnim filmovima je da dopunjuje te stvarne događaje, faktografiju, sa fikcijom i autorovom viđenjem stvari. Da bi došao, kako on to naziva, on ima jedan odličan termin, ekstatične istine. Drugim rečima, prema njemu, ovi njegovi dokumentarci koji imaju tu ekstatičnu istinu su realistični i autentični od faktografskih dokumentaraca koji samo prikazuju golu stvarnost. Mislim, da li biste vi složili sa ovom komparacijom? Potpuno. Werner Herzog je ovdje, ne znam da li se vidi moj regal, iza mene tu je on. Ima jedna knjiga koja mi je jako bila važna pisajući, njegova knjiga. Zove se Vom Gehen im Schnee. Ja nisam sad siguran da li je prevedena na makedonski. Prevod bi bio nešto kao Ići kroz snijeg. I u toj knjigi on hoće da posjeti prijateljicu koja je u Parizu i koja je toliko bolesna da on se boji da će umrijeti. I on onda kreće iz svog stana u Minhenu pješke do Pariza u zimi. Znači on izlazi iz kuće i kreće da pješači kroz snijeg prema njoj. Meni je sam motiv kao takav fenomenalan, da taj oblik tuge i opasnosti da će se taj život završiti ne donosi do toga da on sjeda u avion i kreće u Pariz da bi je što prije vidio, nego on hoda prema njoj polako kroz snijeg. Kroz neka bavarska sela. Sad, njegove misli su kod nje. To je mala knjiga. On nama koji nju ne poznaju pokušava kroz male momente iz njihovog prijateljstva da pokaže zašto on ju toliko voli. To je taj nefikcionalni dio. A ono što se njemu u tim selima dešava, nemaš druge šanse nego da ih čitaš fikcionalno, jer su to sasvim neverovatne stvari koje se njemu dešavaju. Da on prespava u nekoj štali pa mora da vrata otvori pa se... To čita se kao neka aventura u stvari u džungli nekoj, kao u njegovim filmovima. I to je mene puno stilski impresionirao, da on održava neku autentičnost njegove tuge i njegove spremnosti da sve uradi za tu djevojku, ženu, a na drugoj strani nam priča jako zanimljivu priču o hodanju kroz snijeg, koja je vjerovatno potpuno izmišljena ili djelomično izmišljena, ne znam. Nije ni važno u stvari da li je ili nije, ali u svakom slučaju imaju fikcionalni dijelovi koji se nekako primjećuješ da je to previše jednostavno da bilo jasno. Sad, kad pričaš priču o životu, kad posmatraš svoj život i samom, ne znam kako je vama, ali meni samom se čini da sam mnogo stvari koje sam doživio, ne mogu da ih jednostavno ubacim da li su one se stvarno baš tako desili ili nisu.
I mnoge stvari koje su nam se desile su toliko nezanimljive da iako je nešto iz njih izašlo što mi je važno ispričati, ja tražim drugi način da ih ispričam da bi bile zanimljive. To ne kvari moju, recimo, poruka je jako velika riječ, ali ne kvari ono što želim da kažem, ali u onome što mi radimo, stvarajući filmove, stvarajući literaturu, ja jednostavno ne želim da budem dosadan. Ja ne želim da budem dosadan. Ja ću ubaciti fikciju ako ne varam. Ako sa tom fikcijom ne proizvodim u takvim autobiografskim romanima, ne proizvodim znači neku poruku koju ti misliš, vidi kakav je njegov život bio, on je bio toliko diskriminiran, joj, kakvo je naše društvo, kako je ružno. Znači, ako bi ja taj detalj promijenio, onda to sasvim nije u redu. Ali ako ja promijenim detalj o, izgledu bakine sobe ili o mom prvom nastavniku i dijelovima njegove nastave, da bih ispričao o drugom nastavniku koji je bio dosadniji jednostavno. To je sasvim u redu. To su neki detalji koji ne mijenjaju niti stil, niti tu poruku, nego jednostavno proizvode autentičniju priču koja je sama po sebi prihvatljivija za čitati, nekako ugodnija, jer nema ništa dosadnije nego baš kod autobiografskih stvari kad neko ti opisuje svoj dan i ti čitaš gdje je on otišao. Ako se tu ništa ne dešava, onda zaboravljeno. Tako da mislim da je u mom romanu, u jednom porijeklu, da je fikcija, i zbog toga što moja baka je na kraju svog života ubacivala te fikcije u svoju nestajuću memoriju, čak i nekako konstruktivni dio svijeta. Ona je izmenjivala detalje svog života, ona je proizvela odjednom te zmajeve koji su došli nekako u njene priče, ona je, zaboravljajući šta se oko nje dešava, počela pričati sasvim izmišljene priče, tako da sam ja nekako preuzeo taj njen pogled na život koji dolazi iz bolesti u moju priču i isto počeo pričati priče koje nisu bile tu. Tako da ja se potpuno slažem sa tim da fikcija ponekad može da obogati autofikciju. Tak. Hvala na odgovoru. To se ja slažem, zato sam stavio to pitanje. Htio bih isto da pitam, znači to što mi se stvarno dopalo u romanu je da su vaše glavne tehnike u konstruiranju naracije i sve te priče, digresije i elipse. Yeah. I posebno priča o elipsi, jer to što je meni u nekom vašem intervjuu, mislim da ste to izjavili, da vi ne želite da upadate u svetove svojih likova i da uvek ostavljate određena prazna mesta da ih čitaoci popune. Da. Kao, uostalom i kraj se romana završava na tim načinom, kao onaj zadnji deo gde želite da imate interaktivan odnos sa čitaocem i pozivate ga da odabere svoju priču, kao Choose Your Adventure. Znači, moje pitanje bi bilo šta mislite, koliko je to važno u ovom modernom svetu gde smo mi bombardovani voajerističkim i egzibicionističkim paradigmama koje na neki način postoji glavni princip današnje svakodnevice. I postoji određena zasićenost informacijama i navodne odgovore za većinom pitanja. Koliko je to bitno? Mislim, meni je, mislim da je, samo hteo bih... Da, jeste bitno. Mislim da, a to je malo, baš za ovu zadnju knjigu je za mene problematično, jer sam, kao što smo na početku razgovarali o tome, ponekad morao da ubacim nešto malo više objašnjenja. Bili su tu poglavlja koja sam ja iz nekako, možda bio sam malo veća kukavica nego što bi trebao biti, sam njemačkim čitaocima htio da dam nešto više informacija nego što bi inače dao, znajući ko u stvari će to čitati. Jer ima jedno poglavlje o Jugoslaviji gdje opisujem jedan susret starih Jugoslovena i tu objašnjavam previše stvari. Imam jednostavno kao pisac tehnički to ne bi radio da sam tu knjigu drugačije objavio. Znači tu ima previše informacija, recimo. To nije moj stil. To ja stvarno ne volim tako ne čitati, ne volim kad me pisac ili pisatelj uzmu za ruku da mi pokažu svaku emociju i svako uputstvo da čitam njegovu knjigu ili njenu knjigu. Jednostavno to mi nekako me izbaci iz svijeta tog. Onda znam, ovdje govori autor meni, a ne pripovjedač. Ja mislim da je donekle to
jedan od bazalnih procesa stvarajući umjetnost, stvarajući film, da mi pravimo scene u kojem oni koji su u toj sceni potpuno znaju o čemu se radi i mi to i primijetimo kad gledamo neki film ili kad čitamo knjigu, sad je ubacio pisac informaciju da bi mi znali kako se on osjeća. I to je meni nekako, jel mora sad biti? Ja? Američki film je takav, u prvi 14 minuta dobiješ baš kao uputstvo kako da čitaš svaku figuru, kako da čitaš svaku scenu i posle toga te malo puste. I sad ja ne znam, meni je to kao pisac, šta ja znam, ne bih volio da iko ikad kaže, više volio da mi kaže ne sviđa mi se knjiga kao knjiga, nego da mi kaže ne sviđa mi se knjiga jer mi je Saša Stanišić objasnio kako da čitam njegovu knjigu. Da. Tako da je to, ja pokušavam da ubacim ta prazna mjesta jer znam da naš čitav, svaki razgovor, svaki dijalog je u trenutku kada ga pričamo nama dostupljiv i mi ga shvaćamo, ali čim ja pokušavam da to i čitaocu tu shvaćanje dam, nekako mi to više nije umjetnost koju ja želim da pravim. Sad, kao kažem, za porijeklo je to možda bilo malo ponekad i nisam uspio, ali imam jednu knjigu koja se zove Foreign Fest, prije slavlja, koja to je jedno selo ovdje u Njemačkoj, sasvim na sjeveru gore, i tu ja ostvaram taj neki zatvoreni kosmos tog sela i ništa ne objavljam. To što se u toj jednoj noći dijela tog dešava, ja ne moram tu da ubacujem nikakve Njemcima, jer je stvarno prvobitno njemačko selo i ja ne moram tu da objašnjavam ko su ti ljudi, šta oni rade, nego oni jednostavno rade šta rade. Oni tu jednostavno noć svoju prežive i meni je to puno draže nego da moram da objašnjavam, on je bio u istočnoj Njemačkoj oficir koji je tada ljude proganjao i sada je taj nesretni čovjek, nego ja pokažem jednostavno šta on radi i nadam se da su čitaoci i čitateljke, da su oni dovoljno autonomni kao što jesu, obično da će oni sami za sebe bilo koju poruku opet ili bilo koju svijest o toj osobi izvući. I samo tako, to je za mene najbolja literatura koja mene prepusti da u stvari uzmem ulogu do pisca, da ja dopunjavam taj svijet sa mojim iskustvom. Hvala. Što se tiče toga, htio bih da vas isto pitam, u jednom delu u vašem romanu pišete da, i prvo bih rekao da mislim da ako spored mene glavni lik u romanu je neko vreme i sjećanje. Dobio sam takav utisak, a na jednom mjestu kažete da ste u dva vremena istovremeno. Ne u dva prostora, nego u dva vremena istovremeno. Koja su ta vremena? Jer su to prošlost i sadašnjost ili je malo to kompliciranije? Da, ima jedno centralno poglavlje, ja mislim da na to apeliraš. Ima jedno poglavlje u kojem pokušavam da opišem da prošlost o kojoj pričam, prošlost u Jugoslaviji, prošlost u Bosni, prošlost u danima rata, na primjer, da ona za mene, da je ona toliko prisutna, iako je prošlost, da mi se liči kao da je sadašnjost. Znači, kada sam u Višegradu, na primjer, ja sam u Višegradu u godini 2022. Kada stupim na most, kada pogledam, kada sam u objektima u kojima znam da su se dešavali užasne stvari, onda jesam ja tu, naravno da sam tu, ali se tu nikako ne mogu da prolazim kroz taj grad, kroz tu sadašnjost tog grada, da ne budem istovremeno u prošlosti. Znači, za mene je posjeta Višegradu nikad turistična, samo nikad da se opustim. Za mene je to uvijek ta polutrauma, recimo, iz prošlosti, koja se nekako kao neki filter spusti preko sadašnjosti i popunjava me. Tako da sam ja, pisajući o tim stvarima u prošlosti, istovremeno u dva vremena. Ali ta vremena nisu vremena u smislu godišnja vremena, nego sam ja se sjećam i stvari koje sam osjećao tada, pogleda kroz prozor kada su konja jednog ubili. Zbog čega? Vojnici koji su, ne znam. To su slike, motivi jednog mog života koji se uvijek i zauvijek, vjerovatno,
poklapaju sa mojim životom sada. Znači, to je isto kao da imaju dvojca Saša. Jedan Saša taj koji je bio posmatrač tog rata u tih par sedmica tu, koji je bio dio tog bijega odatle, i drugi Saša koji pokušavajući to uvijek da opiše, se uvijek vraća u tog malog Sašu. I to nije samo takvi traumatični dijelovi, nego se meni to dešava sa mnogim stvarima koje sam opisao u porijeklu, koji nemaju veze sa ratom. Znači, nije samo trauma u pitanju, ne trauma, nego taj pogled u te radikalne momente prošlosti, nego imam tu jednu sliku, na primjer, sankanja, kako smo se mi gore sa grada sankali. To će uvijek ostati sa mnom i ja kad pišem, pokušavam to i da prenesem u literaturu, tu moju zauvijek, to je isto kao da je uramljena slika mene na sankama i čikahuse koji se penje. To je isto kao da kad ti napraviš film i te slike uvijek takve ostati, neće se nikad više promijeniti. I to je za mene baš tako. Znači, to je nekako, ne radi se o istovremenosti vremena, nego istovremenosti pogleda možda, da ja se vraćam nekako magično u to dijete koje sam tada bio i to pokušavam u literaturu Elena prevesti, baš prevesti u taj jezik i te momente osjećanja. I to je isto tako dio tog mozaika. Ta pokrivena, isto kao da taj mozaik ti otkriješ jednu, da ostanemo u toj slici, ti otkriješ jednu stijenu, kamen, a ispod je još jedan kamen. I to sam isto ja. I onda ga ponovo vratiš i one leže jedan na drugom, ista su osoba, ali su potpuno drugo vrijeme, potpuno drugo sjećanje. Ja mislim da u stvari film to puno bolje može napraviti. Mi sad pravimo baš film, iz porijekla će biti film, baš o tome pričamo, kako ćemo mi to napraviti, kako ćemo mi da izbjegnemo naraciju koja je kod mene puno prisutna, da neko ti prvo opiše gdje si, kako si, šta si, da izbjegnemo taj pogled sa mene kao odraslog pisca i da ubacimo baš tu istovremenost događanja. Kako ćemo to da u slikama filma napravimo da se taj filter složi, da zna, gleda, sad smo negdje sasvim drugo, ali smo još uvijek u toj istoj osobi, mi posmatramo iz nje. Kako ćemo to da estetski riješimo? Znači, pitanje koje još uvijek u mene nekako kruži. Izvini, sad je bio dug odgovor, ali mi je puno važno to. Treba da budu flashbackovi, ali i da ne budu flashbackovi. Treba nešto između. Da, to je... Sa muzikom. To je baš predizvuk. Htio bih isto da vas pitam, meni je dosta bilo interesantno, imaš dosta deo posvećaš Eichendorfu, nemačkog romantičara, i on ima puno jako važno vest u romanu, s tim da ga nekoliko puta spominješ i objašnjavaš. I onako, pitao sam prvo sam sebe šta je razlog, znači da li možda Višegrad i te bosanske planine podsjećaju o prirodi o kojoj on peva, ili ima možda i neka dublja povezanost, zašto baš on? Eichendorff je bio pisac u Njemačkoj kojega su nacisti puno za sebe preuzeli da bi kao kroz njegove oči proizveli pogled na prirodu, na njemačku prirodu, kakva ona treba biti. Znači, on je bio za njih nešto kao ono definicije kako se treba pevati o prirodi kao dio tvoje domovine. On je za njih bio domovinski pisac, ali on to nije bio. On je bio u stvari nesretni pisac, nesretni pjesnik koji je svoj čitav život proveo kao službenik u kancelarijama, gledajući baš motiv romantike kroz prozor, tamo gdje bi on u stvari više volio da bude. I taj motiv, to sam ja u školi, kad sam ga pripustio, da taj tip sjedi u toj prašini, među tim knjigama, među tim poslom koji ne voli da radi, proizvođeći dosta kičaste, ali pjesme pune žudnje za nečim sasvim drugim, za daljinom, za prirodom, za životom koji on ne može da živi. Ja mislim da je taj motiv, možda za mene ne, ali za puno ljudi koji su primorani da budu negdje gdje ne žele da budu, pogotovo ako su kao stariji, recimo, došli kao izbjeglice ovdje, ja sam to primijetio na mojim roditeljima, da je taj motiv, znači, biti primoran kroz našu kapitalističku
ausbeuten, ne znam tu riječ, što nas primorava da radimo, da rndamo, da budemo dio ovog sistema, a da bi u stvari željeli da budemo nešto, neko i negdje drugo, da je to u njemu toliko, čitav njegovo pisanje samo o tome u stvari. Da sam ja to nekako želio da upotrijebim kao jedan od tih motiva kako se isto može gledati na svoju sadašnjost, ta dio tog biti negdje drugo. Sad, on se pojavljuje u projektu u Oskorušu, u tom selu mojih pretaka. Mi smo pričali o tom kako dolazi fikcija u autofikciju, on se pretvara u zmiju, on se pretvara u poskoka, on se pretvara u zmiju o kojoj mi znamo da se ona ne može penjati. Poskok se ne zna penjati. On zna puno stvari, a se ne zna penjati. Ali taj moj poskok se popeo na drvo. I posmatra isto kao neka vrsta pisca, kao režisir, posmatra nas na groblju odozgo. Znači, perspektiva njegova je ona koju ja u stvari kao pisac preuzimam, kao što je i Eichendorffio. To je zmije uspjelo se popne na drvo. Šta će ona gore, nije uopšte važno. Ona je se popela na drvo, iako to poskoci ne mogu. I sad je nekako u meni to banalna želja, kako bi ja volio da mi svi to uspijemo tako. To je sasvim romantično i nemoguće. Da mi postanemo ti poskoci, da mi posmatramo naše živote sa mjesta na koje bi mi puno više volili da budemo nego što jesmo. Ti ljudi u Oskoruši, većina njih je čitao svoj život tu provela i oni nisu nesretni s tim. To je njihova sasvim logična stvar. Oni su tu proveli djetinjstvo, možda su otišli u školu, negdje drugo pa se vratili, ali su zauvijek tu i ostaće tu i umrijeće tu. Ta zmija bi inače uvijek bila u travi, uvijek bi hodila tu da nikad ne bi bila na drvetu, ali je sada na drvetu. I o tome se radi, da je Eichendorff kao pisac meni dao jedan motiv o kojem ja mislim da puno nas bi voljeli da dođemo na kraj tog motiva, da budemo tamo gdje bi više voljeli da budemo nego u kancelarijama među prašnom. Jest. Yeah. I sad Eichendorff nije preveđen makedonski, tako nije, da sam imala... Šteta. Antolog šteta. Pa nije to nešto neko posebno, šta ja znam. Ti ne čitaš to i misliš, nevjerovatno kako je tu uspio izraditi. Nego jednostavno kad znaš njegovu biografiju, kad znaš sa koje pozicije on to proizvodi, onda ga malo drugačije čitaš, onda bude zanimljivo. Ali inače, samo po sebi. Elena prevede dvije, dovoljno. Ja sam kao germanist u toku studija čitala Eichendorffa, ali mogu da kažem, meni pjesništvo ne ide tako da mogu pjesme prevoditi. Onda mi je bilo puno lakše ako je to prije neko mene prevodio, recimo u srpsko-hrvatski Eichendorff je bio već prevođen, tako da moja koleginica mogla to iskoristiti, taj prijevod, a ja nisam mogla. I onda sam morala angažirati neki pjesnik, pa da sve to dobro uklopimo makedonski. Bio je malo teže. Da. Mislim da se ovo Eichendorffu i poskok odlično nadoveže o mojem posljednjem zadnjem pitanju koje sam namjerno ostavio kraj, to je o vašoj metafori zmaja. Imeno Sveti Đorđe je kućna slava i moje porodice i isto tako je uvek ostala urežana ta slika, Sveti Đorđe ubija ždahu i ta slika zmaja i ale. Hteo bih da pitam, da li zmaj je ovde neka metafora možda Jugoslavije, jugoslovenskih ratova 90-ih, odnosno na individualnom nivou vašeg porekla? Odnosno, šta za vas znači Jugoslavija i da li je to suočavanje sa vašim jugoslovenskim imigrantskim prošćuću neka vrsta borbe zmaja? To je dosta pametno pitanje, koje mi nikad još nije postavljeno. Ono o čemu smo malo prije pričali, da ti sad kao čitalac tu za tebe možeš sigurno tako vidjeti i možda sam ja i pokušavao par motiva da ubacim uz zmajeve kao motiv da bi se to moglo tako čitati, ali ja prvenstveno sam, u stvari imaju dvije stvari koje su mi bile možda malo bitnije, nego da bude zmaj neki most prema Jugoslaviji. Prva stvar što sam ja već kao mladi čitalac puno volio da čitam fantastičnu literaturu, u smislu zmajevi su ne samo mitološke figure, nego su stvarno dio svijeta koji postoji pred mojim očima, ali ne samo zmajevi, nego i šta ja znam, orkovi i šta god.
Tako da su mene zmajevi sa jedne strane zbog porodične, zbog te religiozno-mitološke situacije u mom djetinjstvu već bili prisutni, ali i kasnije kad sam počeo da se formiram kao čitalac su bili dio mog nekako, kao fantastična figura, jako sam ih volio. I to sam nekako sada povezalo. Ja sam radeći sa mojom bakom, pričajući s njom o prošlosti njenoj, se ponovo su nekako pojavili zmajevi. U njenim sjećanjima i nesjećanjima su bili tu. Ja znam o demenciji toliko da je to dosta velika slučajnost, da se motiv pojavi i ostane. Obično se u mozgu miješa toliko stvari, ali nije to tako da ona govori o zmajevima jer su njoj oni važni. Jednostavno neki slučaj koji je tu nešto aktivirao, vjerovatno iz njenog djetinjstva, i to je ostalo i oni su se tu pojavili. I onda se desilo da je moja baka umrla dok sam ja pisao knjigu. Ona je umrla, ja nisam bio završio. I kad sam dobio vijest o njenoj smrti, ja sam sjedio u blizini ovdje u jednom kafiću i bio sam pred kraju knjige. Ideja da zmajevi uđu i postanu, kao što sada jesu, jedan konstruktivni dio čitavog kraja te knjige, nije postojala još uvijek. Oni nisu uopće ni pojavili, oni su bili možda u tim mojim zapiscima o bakinim razgovorima su se pojavili, ali nisu bili dio. Sad, znači, umire ne samo osoba koju sam ja puno volio i koja mi je bila puno važna, nego umire figura moja. Umire, znači, neko koga sam ja 2-3 godine nosio u ovom dijelu mog rada, mog života, pisanja. Ona jednostavno nestaje prevremeno. Ona umire prije nego što ja puštam. Nisam završio njenu priču. I ta tuga o smrti moje bake i ta prekinuta priča dovodi do tog momenta da ja ne mogu završiti knjigu tako kako sam htio da je završim sa njenom. Ja mora nešto drugo da se pojavi sada da bi završilo moju priču. Gdje je moja baka sada, šta ona hoće? Ona mora ostati živa. Ako je umrla kao osoba koja mi toliko puno znači, ja moram nju da održim u životu dok ona svoju priču ne završi. I onda sam se sjetio tih zmajeva i šta oni znače u kulturnoj svijesti naših prostora kao mitološka figura. Oni su u stvari u većini ne samo naših prostora, nego obično njih moraš da pobjediš da bi se tu religija osnovala, da bi bila čista. Obično su oni, zavisno koga pitaš i gdje si, u paktu sa đavolom ili su u nekoj vrsti stranog što se treba da opori, da pobjedi, da bi se moglo tvoje tuda. Znači, imaju neku malo i nacionalno čudnu. A za mene nisu bili kao takvi važni, za mene su bili važni kao dvostruka priča mene i mog života sa mojom bakom, da su njoj bili tako važni, znači morali su i mene biti važni. Njoj isto tako bio moj deda važan, znači morao je biti u toj figuri baka, ja sam htio nju da dovedem do dede, jer je to bilo njen zadatak u zadnjih, recimo, 1,5 dana, taj moj deda kojega više nema, godinama više nema, njoj je on toliko falio na kraju. Znači, ja sam te stvari povezao i mislio, znači, sasvim nebitno Jugoslavija i zmajevi čuvaju dedu. I onda sam otkrio da u nekim malim slavenskim pričicama zmajevi čekaju kao neka vrsta stražara ispred rajha od umrlih. Oni su stražari i čuvaju njih da se ne vrate u svijet. Da. I to je za mene bilo, znači, fantastična priča. Tipični motiv. Ima stražar neki koji se treba da nekako ili pobjedi ili... I onda sam ja svoju baku upratio, rekao sam, ajmo bako, sada idemo na aventuru. Znači, isto tako, motivi fantastični priča i to je to. Znači, ja u stvari moju tugu o mojoj baki mogu da samo tako u priči završim. Ja nju, dok je ona sa mnom kao figura, dok smo mi na toj aventuri, ona nije mrtva, ja to pišem, brzo pišem, stvarno baš brzo u našem vremenu, pokušavam to da završim
ja sjedim u avionu u Bosnu da idem na sahranu i pišem o njoj kako ona ide sa mnom prema znanju. Znači, to se dešava ono live, to je kao live pisanje. Da. Da. Pišem o tom, sjedim u sobi dok su ljudi dolaze u stan da se oproste sa nama, sa njom. Ja njih pozdravljam, idem u sobi i pišem o ljudima koji dolaze da se oproste o njoj. I ona je živa i cijelo vrijeme ona kao sjedi na ramenu i pita, šta to piše, šta radiš tu? Znači, ona je tu. Ja znam kako bi ona bila. Joj, dolazi ova susjedka opet, ja nju nikad nisam volila, šta hoće? To je nevjerovatna mogućnost. I Zmajevi su tu cijelo vrijeme kao stražari, ja moram da smislim priču kako će oni da manevriraju do njih i da spase dedu, bar na jedan dan. To je to. Sjajno, da. Saša, ja imam još dve kratka pitanja za kraju. Ova nisu povezani sa porijekla i sa Roman, ni za Zmajevi, i za sve to. Ja sam imala isto tako baku kad je dementna i ona je umrla kad sam ja prevodila u tvojoj baki. To se baš tako desilo. Još jedno poklapanje, jer i to nije bitno. Sad ovako. Ja kao stranski germanist obično pratim njemačku literaturu i šta se to dogodi i čitam intenzivno, tako da držim se u kontakt s jezikom. Koliko ti to radiš i koliko pratiš suvremene književne tekove u bivšoj jugoslovenske prostore, mislim u Bosni, Hercegovini, Hrvatski, Srbiji, i da li uopće tako budeš u kontakt sa jezikom, pošto si već da li to ti onako se... Evo, tražim, ja gledam ovdje, moj kompjuter stoji na knjigama, ako izvadim nešto, da li će ovo sve da padne? Ne, ja gledam tvoju biblioteku i da gledam da je puna sa knjiga. Sad nam onda, ali tu su stvari, ali u stvari... Da li čitaš na srpsko-hrvatski? Ja čitam na srpsko, ja tražim sada, ovdje su neke knjige, a ne mogu sada ih pokvario. Da, naravno, mislim, ne čitam to zbog nekog osjećaja obaveze da moram, nego jednostavno čitam Faruk Šehić sam da pročitao. Čitam jer me zanimaju priče, jer me zanima šta se dešava, o čemu se razgovara, pogotovo ako pisateljke pričaju o toj nekoj fazi života između 90-ih i 2000-ih, kada se formirala ovaj naš prostor na novi način. To me jednostavno zanima jer su ti ljudi, ti pisci, ti ljudi koje filmove pravi ili šta god, bili bliži nego ja. Znači, ono što ja pišem o nama, o Jugoslaviji bivšoj, ja pišem uvijek kao, ja moram da istražim, ja moram da pričam sa ljudima, ja moram da informacije s polja ubacim u sistem, dok oni koji su uvijek bili dole, koji su to svojim očima vidjeli, preživjeli, oni imaju sasvim drugu percepciju. Perspektivu, da, tačno tako. I zato me to jednostavno zanima, jer me taj period zanima. I pošto, nažalost, mnogi od njih nisu ni prevedeni, a ja sa svu sreću mogu još uvijek da čitam naravno i čitam. Sad sam čitao Lana Bastašić, na primjer, Uhvati zeca, predivna priča. Da. I pokušavam aktivno da ostanem, da mi bude prisutno. Ima jedan napliv te bivše jugoslovenske pise kad sad благодарени zahvaljujući prevode, zahvaljujući traduki još jednom, ljepši kraj. Ovo je Pekin Seranović, njega čitam. Sad sve to može biti dobro preveđeno njemački i da stigne do njemački čitaoci. Ali teško je puno. Ja pokušavam Farukove knjige ovdje već godinama da I mislim, ja jednostavno, šta god da radim, toliko malo interes postoji ovdje za te stvari. To je nevjerovatno. Ja shvatam sve, ja shvatam kalkulacije, ja shvatam da se ta knjiga neće prodati više od 400-500 knjiga ovdje, ali da niko ne želi da riskira tu tako dobru literaturu prevesti. On će prevesti neke amerikanske, Da. Svugdje je tako, nije samo u Njemačkoj. Okay. Da, i još jedno pitanje za kraj, Saša. Ja sam ove ljeto bila u Hamburgu na neki translation workshop i imala sam mogućnosti razlistati, malo pročitati Hej, taksi, bilo je to literatura, kein Kinderspiel, jeste, i sad se aktuelan sa Hej, Kinderspiel, još jedna nominacija, tu je Deutsche Jugendliteraturpreis
i kako je nastala Hej Hej taksi i kako se Saša vidi u detskoj literaturi i kako pliva u te vode i sve to. Pobježe, Saša. Ovo je Hej Hej taksi. Ovo je knjiga koju sam ja napisao za djecu zajedno sa mojim sinom. To je knjiga koja u stvari je nastala u onim prvim mjesecima korone, ovdje kada smo mi imali više manje pravi lockdown, ovdje Nikola, moj sin, nije išao u vrtić i proveli smo dugo vremena zajedno, što je ono bilo fenomenalno i ove priče smo pričali ono masovno, mi smo svaki dan izmišljali, pričali, onda je on odlučio koja će da uđe u knjigu ili bi promijenio kraj ili tako nešto. I ja sam onda nekako, on je koautor knjige, tako. Da, autor i lektor u jednom. Tako, i lektor. Da, mi smo dobili čak nagradu jednu za ovu knjigu u Hamburgu i on je bio eksplicitno pola tih para što sam ja dobio njegov, jer je on za mene je koautor. Tako da, i nekako sam onda me ta vrsta pisanja za djecu me preuzela, pa sam napisao još jednu Panda Band o pandama koji otkriju muziku svirajući bambus, jedući bambus otkriju muziku. Sada nastala je jedna knjiga za malo stariju djecu, tako oko 10, 11, 12 godina, spravi mali roman. Tako da sam nekako ušao u tu neaktivno, ali sam me dopalo pisanje za djecu, tako da sam sada nekako u toj sferi. I mi sada, Nikola i ja, razmišljamo o nastavku Hej Hej taksi, jer on je sada malo stariji, priča malo drugačije priče, ali mi želimo da sa ovim figurama iz ovog svijeta, znači neko uđe u taksi i taj se taksi promijeni u neku nevjerovatnu životinju ili putuje kroz vrijeme ili se nešto čudno dešava uvijek. To želimo da nastavimo, jer je sam po sebi taj princip pretvaranja nečega što je tako jasno i vidljivo u nešto sasvim drugo, to je dio dječjeg svijeta. Mnoga djeca tako misle o svijetu i razmišljaju. To nekako volim. Tako da će vjerovatno sljedeći veliki projekt biti ponovo Hej 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 taksi 2. Taksi 2, tako. Pa sjajno, super, onda vidimo kako to sve ide i prođe i kako to možda Hej Hej taksi bude i u drugi kraj svjetova stiže, da nadamo se. Ja bih volio, eto, ako se neko nađe. Da. Ja nemam više pitanja, ako Saša nema ništa da kaže, onda mi smo uživali, sve je bilo, evo, mi smo recimo više je sat i po. Hvala vam na suradnju, hvala Saša još jednom na vremenu što si proveo s nama i ova će sredba bude naskoro, možda iduće nedelje objavljena, onda ja još jednom koristim ovu priliku da pozovem Saša da dođe u Makedoniju kad bude zgodna prilika i možda neku novu knjigu i neka nova promocija, vidimo se. Da? Neki novi prijevod. Neki novi prijevod, da, isto tako, da. Hvala još jednom i sve najljepše, vidimo se. Sve dobro. Ćao, Saša. Ćao. Ćao, Saša.